megalayapost.news. Ban Pedstad ikajing penturai kamadan ilekai artificial turf football ground kabrang dan hapadang kajing penturai hamadan senong nongsder mentaka singi na kaliang UMLE ka umroy constituency bada manbait lamari ulalai ban jurib hidaladi kajing long jingman jong kakam hagani kajing jurib lasenran lang daurang ba senong ka senong nongsder ba Jonas Lendam presiden ka sports club ba Haris Walang vice president ka sports club Samna Gary Lendam kontraktor ki engineer na katanat sports baru ki dekat jong ka senong ki beladan bentaban pet bat budian ya kajing ya saprang jong kakam habakran na kaliang UMLE badaman baik lamari uloong bakajingwan jurib kalong berpenti kena bakajing penturai ketai kemadan kanya baik ya irenti katkum kapor balabu baru banwar benia kinu jing duna kibala ban mi ha kapor badang penturai ya kakam uloong ru baka sorkar kadon kajing angnut ban pendep no klo ya kani projek kenang baki pai ba barki khun samla kinla ban pendon kam no kemadan ha kapor kababiang ula ban rap ru bakamadan artificial turf kan long kajing mentoi ke bakral ki samla kasnong nong seder bat ikisnong gi bamarjan amarkan ai kala ban hilek kai bat ban kilan met ha kemadan kababiang susu uba lamari ula banjur yo kontraktor bagi engineer bagi sistem bat burenti ya kirkom trikam kenang baka projek kan nong kabapaka bat kabani islam ulong ru baka jingdon jongkum kani kamadan kani rapan kenti yo kijingi lekai football hakathan umroy bat kan plila ru iki samla ki badon saban penpa yo ka sab jingi lekai jongki akirun san ki bakam he lakmi lenti bahadian baladap pendap ya kijing penturai kani ka artificial turf football ground hamadan snong nongsder kan kelalong kawini ki jakai lekai ka bakongsan hakathan umroy constituency kabala ban aimen sim bat jingi rap ya ki samla ban beteng ban kentiyo ka sab jingi leka jongki kajing dolang ji kalong bagi dan kajing telang jumtot kunu pang percaya UMLE percaya kontraktor percaya ka sports department percaya junior M hari bilang dan kita lang kuduk mana ka por kumni kamut kawan kajing lang kajing biang lang khabar kiliang katun hon yang i tradisional katun hon pi kinong tray katun hon UMLE dong ikman katun hon ka sports department ru ni kajing dolang ji tasi kalau betang bandon kajing kuduk mana ka por kumni kan bangi ni suput ni share lang kai kajing easy ka view kajing ka view kajing fi kumta ba kai ko community ba kajing tray katlong ka ba internet ba ka ba jingan ba ka ba ka ba jam takatahi unta ni ban ong na ko wat dan respondawan so da ko mai kajing snow ni kai bagi dengkam di taman-taman dai kudu susu mana ni separuh adu ba kan adu benar adu benar play pada kena kamadan tekbli sibori fi barok ki bedan lang ni besalang tah ni ki banjik duduk por se por hi tekbli sibori fi barok te kan ni kamdi sin betul lah dari kebaar ke balai bat ngenai kudu susu kat ondah ban ni kamadan kalau urlong kalau lungdok senam ba kani ke sen kebaar te gembira tang kani ke sen kebaar kut yang sanang wan susu nama ba niswa ya ke sini terilang hot kumba iba itu tip kumba ni kelaman long ban ikut thon ni ban presori pin presori ke sport department ni kwa ya ke sini terilang ni kwa ya kam kan long ke first class ke kam ni kwa ni kam mundur te kumba ni itu long lagu tu sen muan ke kam kala kam ya ini kendet kalau kam tambah kendet aku akan kerpat di kontraktor dan kala ni lah bilang kuat apa sekendet speed up dekat kam kendet kenapa kan long ke ba long kan bagi formuan ini kata kajing kelata jeng kendet gumbangi page kaplan joki bila batai mentani engineer la batai piro untuk kendau yang hapat saci kan lo pun ngam tip sekolah yang hapat di kendau coba bo di kita mesin di tiar kita ke bakal jam bahkan tribut nama nga kajing temu jangahi ke sinong ro ke eksekutif komiti ke sinong ro ke sport club ro ke kwa long ba kumlong ngendep kloy kene kumlong ngendep kloy bagi kena samla kimyo na ban leka ni ban pendon kam ya kanika madan dengan apa nilai jong aku membeli ban kwa ban pendep ni kene kawete da mata ke interest ni kena samla ke interest ni mata ke sinong bat kabaar nga kwa long ba swai ketiga swaban kut ya kene katam somau mengalong kum membeli begini yelek ni kun ni ketiga general election na kwa ban iba at least long ba kini ibarat saudang ikendra ibarat saudang ke fencing jo kene medan kelayeng dan kapan dep bro tamang la kwa ban iba ba kene kemadan kala jengam betul tahu ba pisat bo pisat trek datang katahi handai bahak nginum don ke AFP dan sponsor pan nginum nama beling aku ro ni kwa ban ikendo ban terjang ban pi kenapa ya kanam don ke jing sya komplain ni ke stage drong ni kwa ban trilang dan ini semak ini kalau ada kesan ke bahar minti berhadu pada dep support aksan sen min se kendo biar bang rom asnong ni kwa tang ba bandon kata ke jinya de teh bat pi te bahap tang kata hi te bahap piro long kajing kerpan lang janga tapi speed up itu kam pendit bat nagi por long bang atip pi de bro bon kam de tang kan ke kam ko jong bon ba ngitip i bakit jadi kontraktor i bakam ha i bakam jam ko kan jalla jong ni tam balong
Subhada complex por khanang saniru man yang wan bat pek man dia jino tri jopi bal kawai hilong ba ban odunu khadu ta pendem hai kita tutar jopi ba kam kenang bangindi ba kam kaya proses tangan yang jonga tang kini hikten te ni kerman scam ba agi por si ban sawan ka kam ka jam jom kontraktor ba lega sports department ro na pinya don ka lang ba di bahep or kontraktor namar klaim ki engineer dan klaim kita ki engineer klaim pe klaim supervisor kontraktor unom la ban le klaim na kan lang ene naga jing ta ka jong pi bakit ai sahab don assistant engineer ane telong ya don long lang ki baya kit khai kan ka kam tang kata pi kumbangi sosap utau mesin teh bahkan dep koloi kirong bak sinanan ka sinau ro tangan le ngambil sosap dan dep mo namangan ye tu bi kindet ke history jong kani gamran long ba kani gamran kalong hadu kat ni ro ti por naduk ke mati jong imang alang dhar pa jong ta menta long kumu khon ro kwa ban ti kata ka mati swa ban kudu tam nimte be ka ban sawan mong in wan nang ma chura ka bor tam long kwa ban bo e kata ka mati piro bahap kan sa kanam ka burang po jong putu kontraktor MegalayaPost.news